muri Bungabunga Ubuzima y'iki cyumweru, ni gute imihindagurikire y'ibihe irimo kugira ingaruka ku buzima bw'abantu. Muganga Maria Neira, umuyobozi w'agashami gashinzwe ibidukikije, imihindagurikire y'ibihe n'ubuzima mu ishami ryita ku buzima, aratubwira byinshi ku ngaruka imihindagurikire y'ibihe igira ku buzima ndetse n'icyakorwa. Byongeye kandi, umunyabugeni mu by'amafoto ukiri muto wo muri Ghana aratwereka ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ku buzima bwo mu mutwe akurikije uko abibona. Izi nkuru hamwe n'izindi ni muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Ndabaramukije, ndi Eugenie Mukankusi, mbahaye ikaze mwese mu kiganiro Bungabunga Ubuzima. Imihindagurikire y'ibihe muri bimwe mu byaro irimo guteza izamuka rikabije ry'ubushyuhe, ndetse hari naho ririmo gutera izimangatana burundu rya bimwe mu binyabuzima. Inzobere zivuga ko muri rusange biteganyijwe ko ihindagurika ry'ibihe rizakomeza kongera ingorane ku buzima bw'abantu, by'umwihariko ku baturage bafite amikoro make. Zivuga ko ibyago by'ubuzima biturutse ku ihindagurika ry'ibihe kenshi bigira ingaruka ku baturage bahejejwe inyuma ndetse n'abakennye bafite amikoro make, ku buryo batabasha kwitegura guhangana n'ibiza no kwigobotora ingaruka zabyo mu gihe byabibasiye. Ubushakashatsi bwakozwe n'akanama ka ONU gahuriweho na leta z'ibihugu gashinzwe kwiga ku ngaruka z'imihindagurikire y'ibihe n'icyakorwa bugaragaza ko imihindagurikire y'ibihe ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu mu buryo butaziguye, harimo abapfa n'abakomerekera mu biza nk'imyuzure n'inkubi z'imiyaga. Imihindagurikire y'ibihe kandi igira ingaruka ku buzima bw'abantu mu buryo buziguye, harimo impinduka ku ngano y'udukoko dukwirakwiza indwara, ihumana ry'amazi n'iry'umwuka ndetse n'ibura ry'ibiribwa. Kuva i Fort Myers muri Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukagera Guangdong mu Bushinwa, yewe na Juba muri Sudani y'Epfo, ibiza bitewe n'ihindagurika ry'ibihe birimo kwangiza ibintu byinshi hirya no hino ku isi, bigateza ingaruka zikomeye mu bijyanye n'ubuzima. Reka tubikurikire ku buryo burambuye. Inkangu muri Afurika y'Epfo, imyuzure muri Nigeria ndetse n'amapfa adasazwe abaho mbere mu karere k'ihembe rya Afurika ni bimwe mu biza impuguke zivuga ko byabaye muri uyu mwaka bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Impuguke zivuga ko ibiza nk'inkangu, amapfa n'imyuzure bitera igabanuka rikabije ry'amazi yo gukoresha n'ibura ry'amazi asukuye, bigakura abantu mu byabo ku bwinshi kandi bikangiza ubutaka buhingwa, ibishobora guteza inzara. Inzu yanjye yarengewe n'umwuzure, ingo z'abaturanyi zose zararengewe, abantu barababaye, nta mazi yo kunywa, nta mashanyarazi. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba. Raporo zigaragaza ko aya ariyo mapfa akabije aka karere gahuye nayo kuva mu myaka 40 ishize. Sinari narigeze mbona amapfa nk'aya mbere, kubera ko ntitubona aho gukura icyo duha abana bacu, gusa dusenga Imana ngo idutsindire aya mapfa. Nimepoteza mingi sana, karibu 300. Nabuze byinshi cyane, ihene zigera hafi kuri 300 zarapfuye, ingamiya 50 nazo zirapfa kandi ziracyakomeje gupfa. Nk'uko bitangazwa n'abategetsi b'inkambi y'impunzi ya Dadaab muri Kenya, abana b'impunzi b'Abanyasomaliya bageze muri iyo nkambi mu mpeshyi yose bari barwaye indwara ziterwa n'imirire mibi, ariko kandi si cyo kibazo cy'ubuzima gusa bafite. Bitatu bya kane by'abarwayi baza hano cyane cyane abana bazahajwe n'imirire mibi kabije. Dufite benshi barwaye indwara zo mu myanya y'ubuhumekero, hari benshi barwaye impiswi, kugeza ubu nta murwayi wa kolera turabona, ariko turyamiye amajanja cyane kubera ko iyi ndwara yagaragaye muri Somalia, indwara y'iseru yamaze kugaragara, ndetse ubu turimo gukingira batugezeho bose hano kugeza ku bafite imyaka 29. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe iteganyagihe uteganya ko abaturage bagera kuri miliyoni 250 bazagirwaho ingaruka n'ibiza biturutse ku ihindagurika ry'ibihe bitarenze umwaka w'2030. Loni nayo igatangaza ko abari munsi ya 1/2 cy'abatuye umugabane wa Afurika batabasha kugera ku ikoranabuhanga riburira hakiri kare ryafasha guhangana n'ibi biza, kandi bugarijwe cyane n'ihindagurika ry'ibihe. Muganga Maria Neira
ni umuyobozi w'agashami gashinzwe ibidukikije, imihindagurikire y'ibihe n'ubuzima mu ishami rya ryita ku buzima OMS. Aratubwira byinshi ku ngaruka imihindagurikire y'ibihe igira ku buzima ndetse n'icyakorwa. Well, obviously, when you have iyo haje ibiza kamere abantu barahababarira, bamwe bagapfa, abandi bagakomereka cyangwa hakaza izindi ngaruka zikomeye cyane zitewe n'imyuzure cyangwa amapfa n'ibindi. Icya kabiri, tuzi ko hamwe n'ubwiyongere bukabije bw'ubushyuhe ku isi haba impinduka mu ikwirakwira ry'indwara zimwe na zimwe, urugero nka malariya cyangwa se indwara ya dengue, kubera ko udukoko dutera izi ndwara tuba turi mu bihe byiza byo kororoka. Kandi tuzi ko ingufu ziva mu bikomoka kuri peteroli ari kimwe mu bigira uruhare runini cyane mu guhumanya umwuka, kandi ihumana ry'umwuka ririmo guhitana miliyoni 7 z'abantu buri mwaka. Rero ingaruka ni nyinshi kandi zirimo gushyira mu byago iterambere mu by'ubuzima ku isi ryari ryagezweho kuva mu myaka myinshi ishize. Dutewe impungenge kandi n'ihumana ry'umwuka. Iyo ihumana ry'umwuka rikomeza kwiyongera, haba hari ibyago by'ubwiyongere bw'abarwayi ba sima, indwara zidakira zibasira ibihaha, indwara yo kuvira mu bwonko stroke, indwara z'umutima, hakiyongeraho n'izi miliyoni z'impfu ziba ku mugabane wa Afurika biturutse ku rugero ruri hejuru rw'umwuka uhumanye duhumeka. Ariko niba twahindura ibyo, birasaba kurwanya ibitera ihumana ry'umwuka n'imihindagurikire y'ibihe. Ibyo bikazatanga inyungu nyinshi cyane by'umwihariko ku mugabane wa Afurika. Ariko kandi ntabwo ari umuhinzi uzahindura ngo ashake uko yabona anakoresha ingufu zidahumanya. Leta z'ibihugu zikwiye gushora imari mu masoko atandukanye y'ingufu, zikarekeraho gushingira ku bikomoka kuri peteroli nk'isoko y'ingufu. Kandi ku mugabane nka Afurika ufite ingufu zikomoka ku mirasire y'izuba ku buntu, kandi rwose ziraboneka ku bwinshi. Mu gihe isi igenda irushaho gushyuha ndetse n'ibihe biba bibi bikabije bigakomeza kwiyongera, leta z'ibigo bikomeye zasabye gukora ibishoboka byose mu gukemura ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe. Ni ibihe bisubizo bihari byo gukemura ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe? Kurikira. Abahanga mu bya siyansi n'abategetsi bemeranya ko ari by'ingenzi kudakomeza kuzambya ibintu hongerwa ikoreshwa ry'amasoko y'ingufu yangiza nk'amakara, lisansi na gaze karemano yohereza ibyuka bihumanya mu kirere. Byitezwe ko andi masoko y'ingufu zidahumanya nk'izikomoka ku mirasire y'izuba no ku muyaga zizasimbura nyinshi mu zangiza zakenerwaga. Tubashije kugabanya ibyuka bihumanya twohereza mu kirere, icyo tuzunguka nuko tuzagira abaturage bafite ubuzima bwiza, kubera ko kimwe mu bintu by'ingenzi kugabanya ibyuka twohereza bikomotse ku masoko y'ingufu ahumanya bizatugezaho ni ukugabanya ihumana ry'umwuka. Tuzi ko guhumeka umwuka uhumanye bihitana abantu bagera kuri miliyoni 6 buri mwaka. Uko ikiguzi cy'ingufu zisubira kigabanuka, ni nako ingufu nyinshi zizakomeza gukorwa mu buryo burambye, nubwo igiteranyo cy'ingufu zose zikorwa ku rwego rw'isi nacyo cyazamutse. Icy'ingenzi kuruta ni ukuva ku gukoresha ingufu zihumanya, kandi tugatangirira ku buryo tubonamo umuriro w'amashanyarazi. Kuri ubu umuriro mwinshi w'amashanyarazi uturuka ku makara n'ibikomoka kuri peteroli. Icya kabiri ni ukuva ku modoka zikoresha bene izo ngufu zihumanya, tukareka izikoresha mazutu cyangwa lisansi, tukajya kuzikoreshwa n'amashanyarazi. Tekinoloji nshya zigezweho nka green hydrogen ikoresha amasoko y'ingufu zisubira mu gukora umwuka wa hydrogen wo gukoresha mu ikorwa ry'ingufu, ndetse n'irifata imyuka ihumanya ya carbon rinyunyuza bene iyo myuka mu mwuka, zose zirimo kugeragezwa, ariko ziracyahenze cyane kandi ntizirageragezwa ku rugero runini. Hari ibindi kandi twakora. Tuzi ko by'umwihariko mu bihugu bikize dukwiye kurya inyama nkeya, ku buryo bigabanya imyuka ihumanya iva mu buhinzi. Imyuka ya gaze metane ikubye imyuka ihumanya ya carbon inshuro 25 mu gufata ubushyuhe, ariko ikamara mu kirere imyaka ibarirwa muri 40, nayo bizasaba ko igabanywa cyane. Abategetsi muri Somalia barimo kunanirwa guhangana n'inzara yatewe n'amapfa igihe kirekire yibasiye abagera hafi kuri miliyoni 8, ni ukuvuga 1/2 cy'abaturage bose.
Mohamed Sheikh Noor uri Baidoa aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Ishami rya Loni ryita ku biribwa rivuga ko amapfa akomeye atari yabaho mu gihe cy'imyaka 50 ishize muri Somalia yatsembye amamiliyoni y'amatungo anatuma abaturage bagera kuri miliyoni 8 barimo abana miliyoni 1,500 ubugarijwe n'inzara. Ibura ry'imvura ryavanye mu byabo abanyasomalia barenga miliyoni 1 basuhukira mu nkengero z'imijyi nko Baidoa. Tumbere gitaka jarne tumbere gitaka jarne sedendoga o domati ba. Urugendo rwacu rwadufashe iminsi 10 rwahitanye batatu mu bana banjye bazize inzara. Nta mfashanyo na nkeya twari twabona mu mezi 3 tumaze hano. Ahantu honyine dukura mikoro ni mu nkwi dutashya tukazigurisha. Abana bari munsi y'imyaka 5 bugarijwe n'imirire mibi kurusha abandi bahabwa ubuvuzi bubasha kuboneka mu bitaro bya Baidoa. Twahuye n'amapfa akabije aho tutabashije guhinga imyaka, amatungo yacu yaratsembwe kandi ubu umuhungu wanjye arwaye indwara zituruka ku mirire mibi. Umubare w'abana bakirwa mu bitaro uriyongera ku muvuduko uri hejuru. Twajyaga twakira abana bari hagati y'ijana na 50 na 200 buri kwezi, ariko ubu uwo mubare wageze ku bana bari hagati ya 300 na 400 buri kwezi. Guverinoma y'Amajyepfo ya Somalia irakorana n'imiryango itanga imfashanyo mu bikorwa by'ubutabazi. Intego yacu ni ugukora ibishoboka ku buryo nta nzara igaragara muri iki gihugu, kandi twiteze ko Imana izafasha umuhate wacu wo kurwanya ko yatera. Nka guverinoma twahawe inshingano n'abaturage bacu. Mu nkambi z'abavanywe mu byabo nta kigaragaza ko hari inkunga ikwiriye kubazahajwe n'amapfa. Inzara yaherukaga muri Somalia mu mwaka wa 2011 yahitanye abagera ku bihumbi 250. Elwa Salamu ni umunyabugeni mu by'amafoto ukiri muto w'umunyagana. Yatangije umushinga ugamije kumenyekanisha ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe ku buzima bwo mu mutwe. Twaganiriye na Salamu atubwira byinshi kuri uyu mushinga we. I've been exploring mental health for a while now. Maze igihe gito niga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, nkaba naranashakishaga bimwe mu bintu bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe mu buryo buziguye n'ubutaziguye. Hahora haba ubukangurambaga n'imyigaragambyo kandi byose bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe, ariko nk'ibiremwa muntu ntidukwiye kubyitaho. Ndetse nabaye nyirabayazana kubera ko nabyumvaga ko birimo kungiraho ingaruka mu buryo butaziguye, nubwo mbona buri kimwe kiba. Rero hamwe n'imihindagurikire y'ibihe ntekereza ko ari ibintu kamere bibaho, ariko kandi tw'abantu twiremeye ubwacu bishobora kuzaturimbura. Hari ibyambayeho aho nari mu ruhame abantu barimo bajya impaka hafi yanjye. Bavugaga ku buryo ubukungu buhagaze nabi, kandi aba bari abantu bakorera ku mwaro w'inyanja. Bakaba baravugaga ku kubuza abarobyi kurobera ku nkengero z'inyanja mu rwego rwo kubungabunga aho hantu ngo amafi arusheho kororoka. Kandi ibyo byose mu by'ukuri biraterwa n'ikigero cy'amazi y'inyanja cyazamutse n'amazi yahindutse bitewe n'imihindagurikire y'ibihe. Ibi mu buryo buziguye biragira ingaruka ku buzima bwabo, biragira ingaruka ku kazi kabo. Rero nitegereje ibyo nabonye, hanyuma ngerageza gushaka uburyo bwo kubyerekana. Mu by'ukuri nakuye igitekerezo ku nkuru nasomye kuri murandasi y'uburyo abantu cyane abana bagirwaho ingaruka n'ibiza kamere, nuko bagerageza guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Aha niho dusoreje ikiganiro cyacu Bungabunga Ubuzima cya none. Mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubashimiye kuba mwahisemo kubana natwe ku yandi makuru y'ubuzima n'inama zabafasha kugira ubuzima bwiza hamwe n'ibigezweho mu buvuzi. Mube hafi y'Ijwi ry'Amerika kuri wa@radioyacu.com. Mwadusanga no kuri YouTube na Facebook, Twitter, VOA Radio yacu. Naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.